Ketha kamutegerwa ro TV ambirigire nwithiritwo na kagita gake ibwaga nontu bakona kanya kugwatanira nawo nikire weru njuma thaa 3 bitagwa ntinyari Kenya janije mojara tukubanganiritie kirenta tochieto Sharabamira kumegembe kuri Rais Ruto kwira Minister Bawe na magavana batige kurwana kimera kamera Kanaga kiume kimogo tirimo gatei kioro nentere cia Kaururu Chogoria Mwene nyomberera irentere cia miriki goro kuria kambuni ya KPLC kumure akiva mwanki jujanite na thina cia stima nyombene Municipality gutariria Meru yomba guta milioni ya kwimana jatantatu cia supplementary Akugwate ogeni okari mwonanirio mathithio tukubona Aroni Maureen Kirimi Akari baigembe ni bonanitie kumakwa mono ni kuringika kwa biashara ya miraa mono ntere chiambua nandi bakiorota mono Minister Aden Duale ni boriti Rais wengwa nandi kuritira mukana atongeria babare magavana na minister batige gutonyera biashara eje na kurwana miraa ni bakude kinyabunge bambunge na kinyabambunge county ya Meru kwaria na mugambo jumono chamba kenda gukaria kimera giki na biashara eje tikagwe Dennis Mugendi na ripoti je Miraa etithuki na mundu arete miraa naomba kwaria na ka nkulukia bathatu kana bana ntuku imwe nyongela inyangu bwe anta bakuane taurani urongo ya woni thainde na ka nkulukia bathatu ana barande na bo thainde na 17 manga bana ya kuwa miranga kinyomerete utumba guritango iracia mwathanira Batu katuriara ya winki aguruma mura ndo batandatu ntuku nangesogera wa iu ingono cia bamweba akarintere ni isia igembe baria twaniritie nabo iguru gisansa makiria kirumiririte kimera kiao kamera kiria atongire ba county imwe irio cia pwani bendekithitie kingwe na kinya minister ukaria bwanthi arendware kuna mbini na kuga buruburu ni ingwe Rais wetu Kenya ne yire amawa na ria stand umuna twelesa mantu boya atwira ati ya kwamba etakorana magatero yara ya kuingila miraa tekete Somalia lakini mwangatha hii nika ofisi ya rais tokuwa ate ofisi ya rais wasiri okenwe ukwaria mantu ya miraa kawa neme Aden Duale sisi ndio tumefikania hiyo serikali ya William Samoei Ruto na saa hii tunashangaa sana miraa drug nonto bombere mithika ego CS agriculture mantu ya yariete aitone tu okero TV tokiro miraa netite kubuithia juice netite kubuithia wine miraa ni yani netite kubuithia factory yo mantu yara turerawa ira bindi arete thai ikwithirwa miraa ke kwiro kaitite kuingwa ile ali batu to Meru ka to akariba Meru county nembe barabara ma miraa ira turetera kumanya kethirikari nene Mheshimiwa Rais Ruto factory yote bwithire bila toerero dawa za kulevya juu hata wazazi wetu walikuwa wanakula na bando wako na watoto na sisi ni wengi kwetu tuko watoto 10 na ni dawa za nawe Isaya Muriungi Mukombozi murimi na mubiashara wa mirari mathentere ni iji na ali na ugambi bu yonkoria MCS betu ba Meru ni nabure na ningwatanurere kubwenio ya kuonia Meru baraba buthurire na kura ibo kundifend kimera kietu kya miraa abunge betu bonde ba Meru MCA bele buratwirire bwina ngwataniro ni ngwatanurire kubutroni ya Meru buwatanirite bukiwa miraa ndikashi crop bukiwa Mombasa barekane na tabia ya andu acia miraa na bukiwa Kisumu bwibera miraa ndebya kuria na bukira Aden Duale bwemwera Aden Duale siasa wenio miraa batu turi ya miraa itutura ekuru umwe bere bathatu bana na twaciarana 20 na 30 babwe viongozi betu barabathuri na kura ndi Mukombozi ni nkuburomba bwatwira ngwataniro ya muromo
na ngwataniro ya itena mathithio itukwenda kuona bunge bakarinde methene mwe ambunge 10 bakiaracia mantu ya miraa no kethira bunge bate watanira baria mantu ya miraa 2027 antu bembi babuoleletie na bena ume 2027 ya kinyaruto nyamwario le agare miraa wa mona gilingo ne agire ya miraa na giwete thuki na nyamuguka. Dennis Mugendi, Weru Njuma, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Kana gakaije ga kiumia kimwe nikethiritwa gatei kioro nenturene Kaururu nterecia chogoria kiruko kia ntuku ya narua kiaria na andiki banteto mutori uria wonire mwana ojo ariuga ethiritwa agwetete gwitethia ndirigirwe mwana akirira kioro nendene nitubumeneretwa munene na cheri kurwa batiga guta ana kinya bombe kwitho bakirigeria kuona ana kethira ni baije babage bakabata Martin Mugambi na ntatoije magegania makorigarania muthenya we munthi magwiririte ntura ya Kaururu wandia chogoria akubi na thoko ya keria atori banture no muthenya we munthi rukiriga chaitiri bethirite kana gokurubwa gintu kiumia kimwe kioroni kimwe kia muchi umwe nturani enu ni kwegwa ndarigara muno na ndarura muno kuona kana gatetu kero na ntoro na kana gatetu kero kairi agekuru ndinari mugekuru this is the symptom agekuru bana metuko meruku sana uwikari kwara maguru weterera kana wikirirwa no se kuriguta uriguta no tubwake my dear friend leo niyo ntikwa na rume bene kose nonto ukarira kero te uwo kurutaga kana te mtomoka neuma ni mtomulume bati mulume na kubakia ya kana ende mukati kubakia ati kubakia ne kagota ni antu bakalolo bulu ona kero bune kabo kumenya kurira antu baba na mauna bukira so babonde bukira bagira makina dikorimo ukira menyekana mukora atatekala kau obate goshurwa kuringana na ndakemwe ya muchuyu ariuga kuthungira kioro na kwirikiria iria girwe kana kanini gakirira na bakora itharaitha barethira kana gaka kioro nikuo na irio bambirie gukaruta riu ni nkuthi kioro nkurike shughuli jakwa jakio urike na kioro ndegwa kana gakirira ndauri ndikana gakari gakakurira kukweli ndauma ngulithiria bathroom ndo na gutegintu ndaithire kwa neighbor kwa maikasini au ndo na gutegintu kiugu ndo bera riu kwena kana nkwigwa gakirira kioro ni ntukumenya kama tumako matikwigwa wega kana natia itukena tunekera tochi tukena mulika kuma uri tukena mbere initiative yako dia butuka rescue at least bugukaruta ko kana tukuruta twenja kando alafu muthakongea gwetwa nduki utu akeneo mukana ki scoutigwe na gutonya na kuma nako kuruna nkinya tori banture no ibameneretie karikariri na kuga muthuganiru akaja kugwatikana bateri kuthukirwa makinya mari tobura takiomba guchokera kinya muntu murume arega mwana untu wangu giwa thithirie egutana ukioro kabari ngitiga njirene tukeja tukoja tukarira nuntu mwana ari ururu bubwinge muno tirio bejire baitwira kwina kana gakurira ku kioro na kamuguto gaitigia umurangone ende kiu ni kirumi kingai ou uraturetere mwana na ni kenda eja gutuma turauka gukira rukiri tutena ana bakugia na twana riu na barige na tubagitejaga riu kuona baraturetere omujie riu ndauga ni uri ukagwatikana ona muko mwene kana kau akagwatikana daiji ni andai kwa maisha mae monde atigagia na mwana ungi nuntu no abure karikarire tigite kirigaro na nkinya kemakania nturani enu kana gaka kono kirwe na kwirwa kiri cibitari achuka na arakathiete na mbere gutungatirwa na nkinya kunenkerwa mirigito mutano kirimi nejire ambita ndeja na speed ndamuja na takwina thina amburie nika kana ni matuja kwa kuigwa jakaja thuki ni kuigwa jaka kwikana gakurira kioro bije ndastuka ndamwira tatiga tuswe tosi tute tukamulike tweta mwaka kioro gukinya kioro nkumulika ninde kana bolire kainde ne kuga kirira muje kinambiria suguri ya guswantu ino tububu ambiki kioro muno ntu njeje abaka ketha kejire na mwana uyu antu akurekia kioro kiu akarekia kinya kienine au tukoja rukiri nkurukia gutana au kioro nkuigwa thuku muno kiripotera Weru Njuma kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi
Kirenteto inge Nandi County Commissioner umweru Tharaka Nithi David Gitonga ariuga kuri na wongere kubunene bwa kuthukanga kiwendo kiriana banini county neu ni aria akuga kimya kimwake na gwatete mateta jama ingeja untu bobo na watiare mubunge wa Ntwaka county neu Susan Ngugi Mwindu na amenerete machibo na nini bao ni untu bago kunikania mekarika ja ana kuthukangwa kiwendo kugwatwa Kenya na kinya kugwata ana barea nini. Ile challenge niko nayo sana bwana county commissioner. Ile nimeconfirm kabisa it's a real challenge, defilement. Ni mubunge wa Ekuru county ne Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na aria kinyete skuru ne mwentere ukuruguria mubango jwa kweja na tauro chiothe rukiriana bari. Nani alisema na Mwindu si mrembo? Nani alisema na Mwindu si mrembo? Paka wapi? Kiatho kiria kinya kigikini DCC umweru wa Ntereu David Gitonga uria kinya wojukitie kanya kurite makania kiria ginthoni bara bethirite bakinyangia na barungurwa miaka 18. Kuna watu wananajizi watoto wadogo. Nikiangalia hapa hata naona kuna wamama walembo wakubwa. Jamaa kama umeshindwa tukujitetea, Si hata juzi kuna mtu alisema ni kama hiyo ndio mtindo hapa Tharaka Nithi. Wazee mtu ya miaka 50 anaenda anatafuta kasichana ya miaka 10, sijui inakuwa namna gani. Kwingine walikuwa wanasema akienda na huwa anapona. So ningetaka kukuambia tafadhali, kama ulikuwa unazoea hiyo kazi, wacha ifike kikomo. Sasa tuko mwanzo mpya. Wewe ukifanya hiyo vitendo tutapatana na wewe. Susan Ngugi no rotete bamobasia saba county wakiuga ni bethirite bakiangaratania mubango jojo kuonokia na bari barabaguri bare anini akienda siasa baba kumwakanya kuonokia kana gaka gakari. The challenge I'm getting, Mr. County Commissioner, nikienda nishike, umesikia sana bwana education officer, umesikia mara mingi nimeshika watu. Nikishika watu it is my burden. Sio mzazi, sio chief, sio police, no one cooperates. Ingine nimeshika hapa mara at 13 years old amepata mtoto, akaenda tena akakuja akaenda kaolewa. Sasa hiyo ameolewa akompaka na family planning kwa mkono. Tukashika mpaka kijana tukapeleka pale Chogoria. That was last year. Nikaanza sasa kutafuta rescue center ya kupeleka huyo mtoto. The following day ameenda. A politician has intervened, wameenda kuongea na wazazi ati ndio tukupatie kura. The OCS cooperated. Now mpaka lini? How can I fight it alone? These are we must all come together. Ndio tufanye nini? To fight defilement. Hiyo ndio hata kwangu hata ni zaidi. Kwangu defilement is worse than hata FGM. Na rombete ngwataniro ya tongeria bonthe gwika nthi mpathu ciao cia gisiasa gutigira makarika ja winyange bwana bari ni ja kuthira county neu ya Tharaka Nithi. Tukishikana pamoja, hao watoto watatunzwa vizuri sana. Tukishikana pamoja wote sisi hata viongozi ambao tumechaguliwa kwa kura. Na wakati imefika mambo ya kusaidia mtoto, wakati imefika mahali pa kushughulikia mtoto na wazazi, tafadhali tuwekeni siasa yetu kando. Hata mimi nimesema ya kwamba hata kama ni my relative, hata kama ni brother yangu, ameenda akatumia mtoto vibaya, I will not save him. Tushughulike sisi wote pamoja, tutunze hao watoto, walimu tushikane pamoja, tutunze hao watoto na baraka ya kutunza mtoto iko mbinguni. Kiremambura jaja ana baba bari ni bae kinya mataro jora bomba kwimenyera kagita kage ni bamweri kenda kwebana na mirimu ire ijanagia na gukura kwa mwana omwari. Ugonjwa inaitwa endometriosis, ndio? Ni jina ngumu. Na huo ugonjwa kwa kawaida watu hawajui wakati wako nao. Unasikia uko na painful periods, uko na cramps kila wakati, lakini inaenda kujulikana kama iko very far. So tunawaambia wasichana wetu tunawasupport ili waache kutumia leso, kutumia hizo vitu because kama hawana hygiene hizo infections zinaenda kwa uterus, unapata watoto wako na mashida mingi na hawaelewi, especially hakuna hospitali za kuwasaidia in hygiene.
Mukarigiti wa kamiti ya kegina ndene ya mbunge kaunti ya Meru Caleb Mutethi ugite Meru iri wati ne boguta kegina kya mungana jwa milioni ya magana jatantatu kethira giti kwa supplementary budget mbunge ne kende kurukwa ni araugite bobo ni untu bukaringithia kaunti ya Meru bo kathani untu mbeche iti kwa kinyakiri ubangane bwa kegina kya mwaka jujujwitite jwa kithirikari agite no kau mukarigiti wa kiama kya NOPEU Dr. Julius Mbijewe no kete biurie biege mubango jwa gavana Kawira jwa Mwangaza kya jura jwa arugurirwe na kugairwa kigina kifa gote mutogunikite ni Murandi Juju Muthuri Muriuki na reported Sio municipality kale Mutethi akinyona mukarigiti wa kamiti ya finance ndende mbunge ya Meru itana leo kija thirikari ya county ya Meru iteta supplementary budget kwina mbeca nyingi igithwa jicoka ki thirikari nene untu bura bati ndi kuga categorically that for us as an assembly tureterete supplementary mono nontu itukwelewa repercussions chia one supplementary kedwe etio neke jikudure tikurukwa executive keda kudure tuturetera supplementary budget ke this year one gukeda kwina mbechi gachoka ki exchequer ka ki the national government iri gachokwa kairi kina nontu iturombo tumika ka kwa soft the county government na mbechi kejochoka itugwa estimate around 500 to 600 million iketho gichoka ki national government na iketho aigi ntu kiambere kira gitakarika Meru kuringana karibu ruga mbechi ciachoka kinyamo katutwe ki thirikari county ya Meru iketho gitunywa mbechi iji been advisors baraba kwa advising governor baba tikula bakira governor repercussions imbiombo karika nontu mbechi ciachoka ki the next allocation ira tuketho 2024 2025 the senate ka baraba toro kitaira mbecha but tunenkira the same amount ira baratunenkirete this time nontu tutithirwa tukiona na ya the reason why to could deserve better the equal amount nontu turare muri kwa sovirire in case this doesn't happen it is a mistake ya assembly it is a mistake ya that we as registrators it will be very makosa ja executive kuringana na MCA Caleb gure ne kirigara mono kuona municipality yote na mbondi kwa miaka iri kituminya manto jamoja kuonekana jategweta bwega inkwenda ochokerio au kairi na inkwendi kwila ngavana uju if at all itukwenda municipality ithura isite no mwanka ithura kithingatana ira mantu jonde jaja batikuza jo utiu ntura tukwenda ya ka a city ira tukwenda go prepare to the next city ikethwe tina municipal bond for 2 years and then itukuga that itukwenda kwithwa na city within municipality so it is actions speak louder than words actions chakuja kwithwa tutina municipal bond for 2 years it tells you directly that we are not ready to make or to take this city to the next level. Na maybe the reason why tunatondwa toto nini ikuja kuda tutina ine other tire egitangoge ire batikuda gita. Ko municipal bond is a very important department. Na kimando jegi matatu arakunonekera mjajo goro ngavana etirimna na atongire ba mukarami akauga uju. Lakini thithe ngavana arajukirie a section ya antubare etabo atiga babangi ikona ne maybe kukwendera kwithwa namba thunkuruki maybe ngavana gakwenda okiriti kiama kiawe kya mu support kya matatu atiga kira kingi and that divide and rule onimbije kethwa ina repercussions tia yo town nonto nimbije town town na imbijura ko kara town ndo aitia matatu chiamberia mbije itethira kairi ukethwa kwina ndo antuko chionthe ni can distract witinguge bwetu bo town na ndiro mbare awe kirene matatu ni roriri atongeria barabara eti ngavana barabara ingi batina ngari no tingari bararungamite bagita na arakirwa rero raragwa na ndinkurigara rero barara ya kingavana interest ya matatu iko barara area athebura atigite the little stakeholders bonde brabatigite nja ko inkuromba antu ba matatu bongwa bamenye bena the bigger responsibility to negotiate for their business barekeria biashara yao idhuru ikinegotiate elwa i outsiders antu batina ya matatu interest ya baka funds ni interest tinabo ko inkuromba the little stakeholders ba matatu bukarende bumenata biashara yenu igeta na bugwata ne bungwa kwa bungwa bukenda gutondeirwa siasa ke biashara yenu ntu batondeirwa siasa ana siasa ba mithukia ni siasa nei biashara irari enjaga kungina kumukarigitwa kya makeno pe Julius Mbijewe etho akiwa kagita gaka kwina mbechi nyingi ndene county Meru konekana guntukuruire weta ke department ya roji na ara kwenji mboa u 33 boaus ila chenji machine ya county ichiekiri 216 million ndene ya budget lakini monkana ari gute mboa inye mwenyu nya waroje
wetakire mantu ja mbechire chiekiri siochuru wa ananda schools the ECD kana nursery schools chiekiri 50 million shillings kuteana banyu churu tutigere bime bitatu mbere mwaka joyingwa yet kutemuritwa inyomwe a single student in Meru County kana beyond umeta Meru County wana nya shilingi imwe ambasari a single shilling kuteo gutomwe inyomo wana nya shilingi imwe lakini yeronchi nkurukia magita jato mbaja basari scholarship ni na 20 million shillings kutemuritwa inyomwe either in the college or in secondary schools watete kana scholarship kuma county government of Meru na mbezi chiali mbanje tine kugwa ichokete na nyongoro mwite muno ni manto jagi guma mwiri bije wakiwa uyu kwa na 10 million shillings ire gwito Mwangaza Kia na ke Mwangaza Kia kote mtu inyomo ndene Meru County ufaidikite we can go on and on and on no ntunya department yogi mwiri kana L na aru atutyomba kuona ndawa nyanta tablet yemwe kuma kwa KEMSA baraba sapuraga ndawa no ntubera ndo iri anenere antu baraba andiki kwegera na kulita ngugi inge na ochimani na mbindene masibitari yara bonde ibabutere ngugi no ntumbe chiaurire cia kwithira ikibarea na kuringana mbijiwe orago ke county emerege kuona thara kumenyeke motete kumaome mbeche irire county ne ya Meru already chijagi sheria as per the constitution ile chida china gitumono ile chita guchwa ome ni ngavana kana antu bangi riri deputy gavana gwatwikire nywa kurungi ko gwite nyokugira iome then ngavana gwatwika tigiragira twagwa riri otetire United States twagire 3 billion shillings ile chietre counties chionde ile chiari na rindi governors barabara na United States passporterwe muthuri murioki bori juma mutiro kangangi Katha cha mwanya kirigo mutegeri tanambera kurumira nteto chetu nchokera tanyume kagitagate kuraja na nteto nkurukio kia bebe mutambo. Solution Housing and Investment tuko watogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki tariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ire okwenda aja Wega Estate are ugachonera kire make Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kuri na ukaribo kungana na barabara ithonde kibwega kuri na ndwego chestima riera thongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate ni ndarike ya kumyake kuma na Nyuki town. Njoi gwatire plot na magurija tikwinyeri ya mubukojo waku no uchonera finance ukurukira Solution Sacco nintubante tonguruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186 no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo joshukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru ironda bya kiu alangisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja Meru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwanka 10 ya mushogoro Maua turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaigire sharuki iri mwanka 10 ya mushogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaalamu J Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaigire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaalamu J Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic tunatibu Mungu anaponya. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kiddy Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Twende kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action.
cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Jojo, jogwa timbaru ni Weru TV na Weru FM. Gikundi kia Imenti Development Forum IDF ni kibangite kuika maendeleo kire constituency chionthe chinya irache dhagirwa chire ntere chia Imenti ni chiobore North Imenti, Central Imenti na South Imenti. Erenjira imwe ya kuingia moroto joge kundi kio gikawatanira na shirika bakanisa ya PCA Thimbari Church Abogeta Westward South Imenti Jumamosi eje tariki 8 cha mweri jojo 6 mwanka jwangiri chire 24 gutetheria kanisa enu kugura into bia ICT Hub. Bareaba kwenda kuwatanira na Imenti Development Forum na kanisa ya PCA Thimbari tukweubu intheni buku watu ogeni. Mambura aja kanjeri ya thaitano chia muthenya chiongwa. Mibango ya maendeleo jaria gikundi kiu ikaige kaichiwone biu binge bia mbunge igatumirwa kagitene gatekuraja. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Na ndi twethera tena challenge nyingi muno tukinya wogwinyi kwa kaka nyomba takaka kana wogwano wakirwe ugote ona wogutethia no tukuikara teka no tikintu buno kutigina kyo ko kubaro barandike antu kana kadoka nini bose abuthithie bubairi kana bwika kundi kana bau baku kurumo kwenda kurungi utekwenda kuruntigwa bategagirwa mono nonto kinya into ni biuraga na ekuruntigwa ninto bikari miunda ekuruntigwa bationa miunda na mwekuruntigwa atigwa rira bari na akuruba na rira akuruba rabena akuruba batikwite rira basemanitie bo bateta kwa misemanio neu rimwe twetagenya ikundine bibi bia Amerika na aja ukona ekuruntigwa iba kubaguliwa batekujukwa na njira yagirite weta kanisa ne kinya itebitara no ekuruntigwa batetaragwa na ninkari watiri nonto mukuru na kwire ndega kwire kinya na ume kwa mubango jwankatha cietu ureterini Solution Sacco ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mabade we mama mabade mabade ukipata baridi nunua mabade mama mabade ukitaka usingizi nunua mabade mabade raino ni raino ni raino mama mabade raino ni raino ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Gwetana mbera kurumira nteto chetu tugichokera kariba ward ya Njia ni bameneretie gavana Kawira Mwangaza
ni utumiri bwa kigina kira kiathuri-ini MCA wa ward Mwendali kia gukiria youth na njira ya kubagurira into bia michetho tangu bakiaria baugite gavana Kawira na atumire mung'ano jwa milioni 3 mbetire cia tengi kugura nguo cia kuguna kariba ward na kugura nacio nguo iu ende aeja na ntere cia maili 3 kirira bubia mubira bira bakuga ni bia urongo na bitio baugite MCA wao athurite mbeche iji na murto ja gukiria youth gukurukira irabu biao bia michetho indi mbeche iu ciekwa ntere ingi bakiuga untu bubu butibagwiritie. Marion Karugi na ripoti ije. Gavana Kawira jia batu twanite vitimbi na sarakasi ndi moria county ngiri ngavana sibange bonde ibona bakirita gymnastic yako yakirita Meru county kwenda kwira ngavana tukwania bipindi ngavana tukuvuta ni bamwe bakariba wodi ya njia baraba siumerete na muthuro na kubarua ni banoini matinda na sarakasi cia ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Ni nyuma ya ngavana Kawira kuliunga kiane kia mairi 3 ico Jumatano na kueana nguo cia micetho irakariba bakuwa ciaejanirwo na njirete na mutaratara bakiwa mbecha cia tengeri utethia youth banjia ni MCA wa Mwendali milioni 3 ciethwa cietumika buthuku urabwethire vitimbi maili 3 we yo twira njia kwina ilavu bia futimbo ilavu 47 o twira bikuo ilavu 13 bia volleyball o twira bikuo ilavu kenda bia netball o twira bikuo ilavu mwanja bia basketball njia ilavu da bikuo ni ilavu 12 bia football ilavu biele bia volleyball kendo mito kareti ntovia tukawira utura wangeta kibawe tala mathabu warito tala mathabu anjia mbia cietu cia njia warito karende utala watwira na mbesa cietu milioni 3 cietire twinetha Kawira twinetha burionde rio tala mbesa kendo me mbesa cietu itenyengwa ringi urejere na uniform ite mubira o anto rware kinyweta mundene kinyweta thokone icio ciekeri isi ciekeri rware ciekeri kila mali waita anto ngekoro akoro twana tuonde uniform twete tata in decoration uraturetere ende kendo menyote buoretherie tutirima na assembly mbesa cietu totalite njia na iretere milioni 3 utwire na iretere petition karibu reira abwethia team ciake cia njaro ala maili 3 na anto bake bena ward admin na sub county admin team tote kumenya isiako team totaibwa njia itokumenya team iri chetha futimbo ni lavu 11 lakini ara wi 47 ara wanga kutuninya team senetibo siambi uteke ntonto kunjia a uniform ya rwari to kuona oteku itekeri tureona siekeri kila mahali ndaero uniform yoro na ndina jase membi o ithatu nareka utumira mbia cia county boboe mbira mheshimiwa wetu atubangirite milioni 3 ayetaka uranjase alafu bakwani antu arimi ya unde murimi ninya mubira ntaringa akaribani bakuria ngavana Kawira kiuria yani mbietumia kwenyange mbecha milioni 3 ore banoini wete mirandi kathumba ya weti na mbere ati kubaretera kwira ngavana no kurutangu ite kubua itwaua obua nonto imwe kuru lakini ukwaivisa ngekuru Meru ukwaivisa ngekuru Kenya nankwire mama chokera auo kinya number 2 no rairo njio tutalira barabara otura kwinjira kwenda chienjoa ruari mwaka yo ele tukuthiria ichiumie tutala lakini kinya barabara emo tutona mheshimiwa wetu atagaromba barabara ukioka uwa utendo mwaka njira cia kwinja njia utinja njia kiendo tioke Mwendali ingwete kiba ibatu twa kuthurire ti Mwendali okuthurire ndiendo ture ni ntubira tukwenda kintu kiwetwa rui utituturira duare barabara kana dispensary utiri ndawa duare jawod ete level 3 na itomienda endu mbeca cia twitengi ni MCA wetu milioni 3 icio ya kwenyangi na ntobaku wala maiditha na nontubo ni bakromba MCAs ba county assembly ya Meru kuia na motion yo kwebelia ngavana etine bakiwa ni banoi utethio bakona tukubuta ngavana tukubuta turenda batu tutalengwe cia ngavana MCA twatiwa muri ciake no ntumbi urenda kuitha MCA watura tukoria MCA
requesti MCAs betu tafadhali ni kuromba potoritira ibwere Eremero County ito kwenda motion haraka sana na tuebwa ya support non toka kulelibia bikuendelea iba tu county na ibo dene ya Kenya kile county 47 Nikiripotera Weru Njuma kumanjia Igembe Central Bito Marion Karugi wa Kenywa. Mane nyomba irera gwatire mwanki na kuyantere chemiri kintu kuye goro nandi nende kithite kambuni ya KPLC yomba kwithiro ekemure ya kumania na athara ire atonyete ni untu kinya bwariritwe ni bamwe bantu barabaringikite kumana na mwanki jojo araba kuga juraumira kumana na thina chestima MC wa guntu guku na ariungirite barabaringikite arainyirite ochunkoni bwakamoka mwanki jojo gukinyanira. Inashukiwa kwamba ni shida ya stima, waya ya stima kingi ilianguka na ikasababisha moto. Mali mingi imechomeka yote mpaka pikipiki. Nyumbera mwanki yuranjirerie tikereri iko. Natia gwende gwithikara inyunyero no te bio bithithairwo kuo no te nyanga cirari kuo ni mwanki tu yuranjirerie usiku wa manane na yo aithi nyumba kwa kumaanisha ni stima ciethete nyumba. Mamwe mathugania matongeria mwanya kinya akari ibantura ajamiriki wamwe na kinya amwene nyumba na akomboliba nyumba ire irabire tauni ino ya Ameriki na arende bo bakuga ati Kenya Power ne bateri kwithire kibumeria burempwe kurutho chonkoni nonto obo baina uma butari na nkanja ati mwanki ojo uranjirwe kumania anathina acha astima na ugwiba bateri kwithire bakirewa atara yao. Ningwetia Kenya Power yesu ebwethio sungusi nonto ningwetegia ni stima cia ethiri nyumba yote oninte agana cia ngasi nteria na riko otebio pio bagwethia binge biethe nyumba yu no Kenya Power ai no stima nonto ni eretre thina nyumba iraja utuku nonto batu tuteria na uteri kuya waki mwanki kana gutwika nombi mwanki yature utuku tumami thaa 10 no te mwanki yaketwe kumanzia ni ndamenje Kenya Power ni batu kinya batu tore afindia nigenda kinya batu etombo tethuka twina uma mutena nkanja ati stima iraethiri nyumba iji asi nyumba iraire thaa 10 tieri cio tuko no te muntu rari kwantu bare bekwana bonthe twende nimbu turaiba sike bara indukiru ni mwanki stima ciumbite kwithira ciithetie na rinda aria na munene ao akua bagomba kwithira bagithithio uchunguzi kenda bona githeni stima ciongwa ciumbite kwithira isababishe tonto bo kenda baba thirikite bomba kwanjiriria kuthitanga Kenya Power kenda compensation yomba kwithira kiumba kuoneka kwa uni nkuria managing director wa Kenya Power atume antu bake atume wachunguzi beye bolelie nontu ituwitikia untu bo bukarikite ni stima ciumbite kwithia customer najua Kenya Power Mama maumirite gwarira MCO wandi antu beto kiongotwe nkunja maore aliongirite antu baba family ino chiringithikite imwanki uju na kubaretera miringiti wamwe na kinya mitu ya ampempe nikenda bathinambe na kwithirwa bagitetha tethia ntugo inkai waria bathitanambe na kuromba antu ibebumire gutetheria antu baba mononkuruki family ciumbite kwithirwa si affectitwe itikuona nya kwa kurara kinya bia kurotire mavasi utire na ibo ndo nona ndomba kwa initiative bomba kureta miringeti kenda bomba kuibia kanyo na bia kurana bio no bio nao kinyabio kenda at least bomba kuithira bai kuona kintu kyo bakip tukiendelea kuthwania uratumbo batethia saindi onini nkuani bwa no ntoba mwezi miwao andetira kinya telengeti tonde ndarambwekirete atwana onto tuko ni mambuka wa fitorere tibwekirete ayo Ibu ya puno mwezi miwa no ntobo turete nyaga ilemia na bau bange bonde na gabana ni beye bolelie na kadhuri muronge bonde ni beye bolelie bone onini ngakamiete sana no ntoto te kuona kinyako mama ana ni gaba kuromba iralo nturene ende ni bonde ni berio kinya nikenda bakona mundora no te zibuonde bomba kwana inaka za sikintu kingi na to kinya batirimwe nigenda tumbe oka nyumba ana wetu umabone waba kurara kuma Ameriki Gebe North Petan Class Chabare
Reverend Janice Sharon kumathiguru ni Amerika na ambirite kuingia wira na bora yakirire skuru yare akatheri bakubakira miako mwanya ndene skuru mutumire uju akinyeta skuru ije kenda nande kwambiriria wakiba nyomba ijiri cha kompyuta nyomba ya kuthomera na chomba library amona nyomba ya kithomo kia umsayansa kiare mutumire uju amona atongera bangi ba skuru ije barombete arito bakaraja barabathomagira kukweja na gutethia kumyukiria mutugikare na report ije. And I'm here to turn over the building that we had built for the computer lab and a library for this school. Ni migambo ya Reverend Janice urana rojurite wirane boy kiri skuru yare ya kaderi bwakubakirira sibire bya computer ira sibire bya kuthomera umsayansi na kinya library na naro agwikinyite skuru eje kobirugura are akuganoka gwaturone kiao kwithira ndire ari ungite skuru eje ana bathomaga bainyanite. And when I first visited, I thought, you know, I can't stand this because the girls are so crowded, they're not learning what they should learn, and I decided to help. Nira sibira biga tetheria skuru eje bonene are atongeria baskuru eje baugetera sibibi ketha biki bathuranira nene kire mathomo ja kinande na kinya gwetera mutarata jo kithomo kia CBC. And that's how she decided to support the girls to be able to gain the computer skills that will be able to propel them to the next digital world where it is needed in this new digital generation. Iga tumeka mono gitare to go prepare arito beto non to bwa CBC non to itoko menya nande kukethera na bena pathiwe mwanya. We are waiting for the CBC curriculum and we were not fully prepared. So she offered to give a hand in by at least constructing a computer lab where the students will be able to interact with ICT and do a lot on their own. Also took her to the bookstore where we keep our books, and she was able to see that we did not have a library. Students have nowhere to go and do their private studies. So she offered also to do the same. Ni mwito neromba kirari to barabado magira skuru eje. O wamwena ntoba wendiwe kana kinya tongeria bage siasa. Gutonyera gatigate kenda skuru eje gakura bonene. Ana bethire bakithoma batina umo. Atu ana betu barato kuthomithia from Katheri Girls itokwenda arumina ibonde bethairwe bario ku support the school nikende komba gwita nambere especially nandi turi na running ya CBC nikenda tukomba gutethia ana betu. I challenge all our other alumni, Katheri Primary, Katheri Girls, please come and help your community. And we need the alumni to continue or start, if you have not already, to support your home school, because these kids are your future. To assist in equipping the computer lab so that the students can be able to do their studies, as I said, privately. The library also needs infrastructure. Kuma skuru yare ya Katheri gishigo mbunge ka centro imenti nke report rate to shawero juma rea kwa rieto ni mutuge kare. Mbunge wa Tharaka Gitonga Murugara norite thirikari county iu gukiriria Nkathi dispensary ya Kamanyaki na kumitwikithia level 3 kenda gukiria utungata bwa ũgima ntere wa kiari ugite bobo bugatwika kinya untu bwa kunyiria murigo wa karibara bethagiro bakienda kwamukira utungata bwa ũgima na bageta ngendo indaja kenda guchwana nabo. Harrison Karani kana ka grade ya 3 kuma cukuru ya primary ya Mpangwa Ntere Chakandhanje location ya Mutino atikinyete kira chini kuma tariki 11 mweri wa 3 rira amamirwe chibitari mwe ya Muntu Kiombe Ntere Chakathwana amwena kwigwana mborirwa meri 3 mikuruku achiari bake no ntobo kwaga ugite bataumba kumurira bill ya chibitari untobrabu mugaigite ndingoni no cha chibitari mwanka emunde rera mubunge wa gichigo kya Tharaka George Gitonga Murugara ajire na kumukura chibitari itwaruthite group ya kwenda kumutethia twathanga bechi nini tia keruka ngiri 15 lakini gukerukira ki bwana Kithome uyu twinwaga
amburia kakwe guturutha tukenukia thakeno na ndauga na gintu kia kinini mbomba kwigua ndi nakio kambuye mutetherie at least enuke nuntu akarirwo akarite akubi mieri ina na imwana thomaga thakeno nkumirira mbele yonthe na emunthe baino kumwendukia kwenu mugie abi akone ciari bake acoke cukuru ngina ura atiromba kwitha gikeno ari na wirigiro ati mwana uju na gucoka cukuru na athi mbere na kithomo kana kuwa kwenda geretie muno ukaruta cibitari warema lakini ngwigua ndina ngatho muno ntwa mwana uju wakwa kwigua thaino mthi kaumite cibitari athiete muci na gucokera kithomo giake nducokere mwacimu ngatho muno na Ngai na mutethi na mongere mbeci mbingi muno cia kuruta wira tenu kuruta mbega agitonga nkuruki na ririte bill ya maternity twana twiritwo twari kuma ntere cia Uragate sub county ya Tharaka North turatutharimĩtwo na twana ndeni ya cibitari weno kinya tu twaremwa ikuma nuntu bwa kwaga mbia rutere rungweterete anabani ni baithe muno lakini bena twana ibeto twana bambira baumite Uragate be baire gwitwana betwe lakini nuntu batina mbeca cia kuturera tukuya tuigo twina shida tute tukuru na mantu mamangi pero no mwale bagachiria mbeca bare kengo bakenuka na nuntu bakuya barugamanania kube muno bambira no mwanka ndu ontu ngucheria mbeca inu barire benuke na twana twago indi gitonga ariromba maurugamiri ma macibitari maigagwe kiao ajie barabara magirwa ikure ya bill cha cibitari nkruki akiuragia antu bawendi bwega batethagiria antu tababa wen tukuga cibitari kabegirwa kiao rimwe wona baba kuthina muno bukamenya babumba kubatethia imbie na bono mwanka bone mbeca barute wira yago kija tongole baba nginta bauria ko wezo bora benabu barabe cibitari batena mbeca cia kuria hospital fees babatetherie kaingwa antu atho benuke nkiripotera Wero Njuma kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Katho cia mwanya kirego mutegeri wa Root TV tugitana mbere na ntuto ingi mutaaramu wa gisiasa Jamii Rose Kamutugi augite abunge baada Meru ni bagwithitie buru bara babaringira kura kiongera na kuga batena kinya mwerekera jumoja gisiasa Oscar ugite kinya ndire batumira gianthama yao na kuga ni bakugwatanira na abunge baekamba untububu nibonekete kujukia mwerekera jungi kirirwarirwa kirimara kiri siasa na kuongera na kuga ni baremi kinya ningugi yao nonto kinya kirirwarirwa finance bill gote mubunge wa Meru aroneka kumira werune kugwatambaruka na kuregana na rwaderu kwa kagita ka bunge ba Meru bone ne gutatarora siasa cha kirimara akiaria muthuji wa siasa Oscar Mutugi na ugite abunge ba ni bagwithitie Meru bonene na bethira bechanganyikirwa gatigati kao ni kiria kugantu kuikurukite au kanyumene abunge ba ne bagwatanite na abunge bekamba kenda bakagia katharigo kubiria Meru ta abunge ba kirimara ya bunge ba National Assembly ibethirito bakigwithia Meru ka bakimilet down mpangaratano gatigatine kao mieri emikai ithiri abunge ba Meru ibathithetie press conference bakiariria umuhimu bwa kwithirwa bakigwatanira na regions ingi na beta bakaranthi bethirwa bena gikaro na abunge ba rutere rwa Ukambani bakiarairio ura bomba kuthirwo bena interest cia kwariria mantu za Meru bare amwe na abunge bangi bagicigo kia Mount Kenya kiumia giki tuona the same abunge bakiaria kairi na bauga barithirwa bati kwariria muno siasa cia gicigo endi bakithirwo bakiarairia siasa cia national members of parliament batishua indaire ko bakwenda gwita na aruo bagatwira i direction izi rozo i direction izi na wenda kuona confusion iu iri ondene ko kasi u MPs tega ni chairman banga na bongo bethirito bena bo in the short period ya assemblies ituri thaici Kingi Oscar uga bunge ba Meru ngugira bathuri barita bunge monkira narwa ni baremineo ni kirekite werune akwa guti mubunge wa Meru
arunga mauga murungamo jojo igirwarirwo muswanda jo kigina Oscar akiuga kiri akeba kuthithia nigwitikiria rwimbo rwa rukuinwa na mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto. Tutiona bunge wetu bakithithia sheria, tutiona bakithithia kinya oversight, na ikio tumikinya thaa ici rira twina rwaria rwa finance bill ya 2024 ira irigiritwe kwithirwo ikiarirua ndene ya bunge kuте mubunge wa Meru withiritwo akiumira strongly augakethera iba kugwata mbaru wongerereku bwa ugoti buria thirikari nene ikwithirwo igipropose kana kethera iba gupinga tara akuizonthe president akuga zethirwo zabui kana za tibui na bakathithia press conference bagatwira ura president akuga mantu za finance bill ni ubakethirwo bagitira ikuga iza kwithirwa batuika twina robots as members of parliament. Bunge Oscar uga bunge ba Meru ni bagite kathari burugo kubiria county je itina kathari buruka kwariria Mumiru na county ya Meru na interest ya Meru kati enderete kwinyanga na kiria members of parliament bakuthithia igentumba gwita self preservation bare interested na kwa re-elected tekurita ngugiria mwananchi abathurire gwita kuthithia ndene ya parliament na muthiene kiri siasa cha mwaka jwa 2027 Oscar Romba Meru kwarura bunge bau bonthe bethire bagitara kana gwikira bangi baberu mukari wa Meru tutibati kutho tuicokera makosa jara tuthithitie in the last election. Members of parliament bara twina botha ici no tuge without fear of contradiction but good enough boke dhureni kinya bote gutega biama ende the current crop ireku ya members of parliament Meru kama bati kuno kwa bonde Kerry Potrate to Shawero Juma Reakwa Rieto ni Mutuge Kare Johnson Andre ndi kwibwaga mutegeri no tubakona kanya kugwatana na untu chemene kari ntuko ya rojo ithora kagitaga kega betagwantinya rikinywa mwananirio mathivyo o kari Morin Kirimi.